Acara ini disponsori oleh Pemirsa sios nincapang tarif ojek online, ojol, Kementerian Perhubungan taler nyobiahang, penincapan tarif bus akap kelas ekonomi ring tanggal 7 September. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno Mausang, penincapan inucap memargi anutin harga BBM. Keketut saking kantor berita antara Hendro Mausang tios nincapang harga BBM, penincapan tarif akap kelas ekonomi taler kedap-dabin sangkaning makatapahan sekadi prebia awak bus, iuran kesehatan tur ketenaga kerjaan anutin harga kendaraan saha spare part. Hendro Mausang dawag war sekali talit lulas. Dawag warse kali tali 16 durung wenten panincapan tarif bus akap kelas ekonomi sani ngawinang melarapan panincapan harga BBM puniki muatang panincapan harga tarif. Manut dane panincapan tarif angkutan akap kelas ekonomi mendasar saking panincapan harga BBM tur perbeu awak bus inggih punike panincapan UMP iuran kesehatan ketenaga kerjaan saha anutin harga kendaraan miwah suku cadang. Ring warsa kali tali kali likur harga tarif 1,50 rupiah ajiri penumpang a kilometer. Tarif dasar nincap ring warsa kali tali 16 wantah 1,19 rupiah ajiri penumpang a kilometer. Pamekasan ring wilayah 1 Sumatera, Jawa, Bali, miwah Nusa Tenggara antuk tarif batas atas satak nanggu pitung rupiah ajiri penumpang a kilometer. Tarif batas bawah 120 rupiah dari penumpang a kilometer. Lianan punika ring wilayah 2 Kalimantan, Sulawesi, miwah Indonesia Timur, tarif batas atas satak ulikur diri penumpang a kilometer, raris tarif batas bawah 100 petang dasa kali diri penumpang a kilometer. Bali Pos Nguningayang.